Grem na Krofičko po lovski poti. Klemenča jama. Uvodni del je za mano. Zvonček želja. Pa grem smer v Strice, pa više gori proti Kopinškovi poti, še malo više pa potem levo proti Krofički. Križišče poti, ena je Kopinškova na Strico, ona druga pa Škarje Korošica. Jaz grem v smer Kopinškove. Rjavčki vrh. Pa severna stena v Strice. Gori pa kar piha. Evo en postanek, malo više gor. Tam gor. Gamsi na paši. Skrenem s poti v tem Mužicu, pa tem Macesno. In na nemarkirano pot. Še malo, pa akcija. Pa gremo. Akcija. Vetra pa verjetno gori ni, kako se meni zdi. Pa tu prek, po tej polici, v desno, pa v Strico. Prvi zahtevni del je za mano, izpostavljeno kar precej. To je pa tu gor na Vpično, mislim na Strmo. Zelo strmo. A tu gor pogrebeno, potem naprej. Neko hlapno.
Ovo je globoko. Kaki steber. Tam pa spet jeklenica. A se ni tak strašno. Juhu! Pa smo jo. To pa res ni tako hudo. Evo ga, vrh. Ali pa prečno. Južnih pobočjih Grofičke ali Grofičke, tako so včasih tudi imenovali. Angor tu prečno pa tam po prehodih proti vrhu, mislim ne čist malo tja potem desno, tako da prijemo potem z desne na vrh. Super dan, spet rahla zapica, nekaj sonca, sonce sicer nekaj oblači, ampak se ni nič napovedano danes. No, se nekaj grozne vročine ni.
vsega, če rož, pelin, kaj hočeš videti. Snega koliko hočeš tam, kdor ga rabi naravnega. Planikica. Tu pa je kar ogromno. Pa je zdaj. Da ni to za tiste, ko se jim vrti. Sploh, ker nič ni varoval tu. Saj jaz, če ne bi toliko kilometrine imel za sabo, ne bi hodil take poti. Bi se držal kakih enostavnih hribčkov. Moje gore je fajn iti v res neke enkratnega, kaj človek lahko naredi. Da dosežeš vrh. A ni za vsako ceno, samo da ti uspe. Bo to ali ne bo? A grem tam po oni strani. To je bilo plezarije. Meni da je prava, ne? Bolj videli tam za ovinkom, kaj je. Rušje nam, včasih nam je nadlogo, včasih vam prav pride. Tu ne vem, čekaj. Je prava potka, je, ja.
Pika dober.